Ojibia TV, ubeje wo ho. Na wabe ya Elijah 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 ya Amen. Somafo Yawoh. Ono na okasa ma akoma so toyem. Adofo. Nyame Somafo Yawoh nende. Idi oyehu wosor. Idi oyehu wase. Idi shewia sene nyinarama. Idi Nyame Somafo Yawoh. All of our team, who house today, one month today, who can answer today, for Rabada and Yami, Somafo Yawoh. Now, about part of this. Amen. Amen. Sama aku
Somafo Yawoh. Ahirumonyine Ibramu Ibrate Nyansa ni fitase Nyame ne Somafo Yawoh. Adefo ground apa kasa na womba ya so na yerite kaso okunini kaso osabari kaso awo ilaije ya so irisimu ada kuye kaso okuni kaso ilomari kaso awo tunena na yawe ya so irisimu
Eda Uye Kaso Amani na mutati na boti na mutati na boti na yuboli kasa na muteno Awo Nyame ne Somafo Yawoh Ya so Eda Uye Kaso Amani na mutati na boti na mutati na boti na yuboli kasa na muteno Awo Mesaye
Etumufo akon yakotoon yasaren nebe henso yaye rabi namba aduna taban odadi hen yakotoon yasaren elia yakade we yakase rabi yakase asujo amen patwa obrati ma udiantras obrati ma ratnas iyo Nyame yakoda ya da sedakase yatama otumfu nyakoman ona oyine betini ye oyine tini ye besi da pepersi asida ene enyunyam yana da iyo Nyame okopo ni Nyame Somafo Yawoh waba da aboso ye rabi ahihya amana no atebranye no mama me no papa no the memory with kan ye beti akomemu ye da akome botufom ya sra rabi aboso ye ndra ome yenti ase akoma sami yo le be ya de batase rabi yakase ansano komproni Nyame Somafo Yawoh be me no do akasa mesra do me do hwi mama papa se wo funa odumen ana to botu baby of flower na boko ogeti ya na batase afin so amane mudu gina na so orekasa masre me yante kasa o wanchanchen baby ara me jemedi na manyema be yadwo badamasi rabi yakase amen. Amen. Last the same time or so, Yakupona, absolutely can say, I will remain there. I na why I'm so man, and I'm over to see our man sit no opportunity. But so Yakupon say that no place. I did not home, my uncle was say, Amen. Hallelujah. Béni soit l'Éternel notre Dieu, lui qui a promis à la nation qu'il transformera cette nation en une nation religieuse et qui l'a accompli. L'Éternel est digne et sa justice est digne. Que tout soit Amen. Alléluia. C'est comme maman de bande ailleurs Yamusuna, les tracer. On vient Yamusuna, on m'a dit pas où n'a bon quoi. What's the name of our beautiful what you're talking? D'abord, Israel, no, in Saudi Arabia, now, why am so much? Gareth, I don't know, now, yet I'm so much. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque la nation tout entière dans le peuple ont la même foi, unis et même foi, adorent le même Dieu monothèse. Et il nous dit que lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, actuellement c'est l'Israël et l'Arabie Saoudite. C'est vrai que Ghana en fait partie, mais présentement c'est Israël et l'Arabie Saoudite, la Mecque, qui sont la nation de Dieu. Mama, Isaiah 19 verse 20. Isaiah chapter 19, verse 24 to 25. Dememo, na Israel go kwam Israel. Oyin Assyria mo ote ebasa. Aye show asase fifin o selde. Dog erase Israel.
There is Shrankabi Misraim, and Miss Sando Ejuma Assyria, the major Pasi Israel. Akopani amane ebase si ho da odosom begna dam amane ebase mu na me ebase ne mo osom na se me na borum asana wo ya ahima mako da chi asimoda amane Israel maka madam bi Ghana da dem so Moses ma do osom na mama ma ko Israel a chi no so ko nje Muhammad ya mission asmekam amen odosom na mama ma ko maka Daman mi afi ne de Ghana ko so oba. Nde bira asugbe tonto sumi ebodo amay mi afi e amusum e de Ghana ha. Dana mogumi na yakwa yankopo no yimo hwe. Ntina ho ma mbayar na bro se musu eson oka model. Afi na yankopo no sumi de Ghana. De msaba sha ama Ghana yi bira apɛ na kasa no tena saase do. Na asimodo onya hero kwa abaya inshallah asura asin da jide shi da biya ko na su ensemble. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que l'Éternel a promis qu'il choisira 3 nations dont il enverra sa religion afin que quiconque y entre et qui est le royaume des cieux. Alors l'Éternel a choisi l'Israël, il a choisi Moussiri et il a choisi la Syrie. Lorsqu'on dit l'Israël, tout le monde connaît l'Israël actuel. Et lorsqu'on dit Moussiri, il nous dit Moussiri, c'est l'Arabie Saoudite, là où ils ont construit l'islam, donc la Mecque. Et aussi, lorsqu'on parle de la Syrie, c'est la terre dont les Ghanéens occupent. Donc les Akans y sont, c'est la terre de Ghana. Alors Israël, l'Arabie Saoudite et le Ghana sont les nations dont l'Éternel a choisi et il a envoyé sa religion. Il nous dit que l'Éternel choisit Moïse et il lui donne la loi et les Écritures et il l'a envoyé en Israël. C'est ainsi qu'il a choisi aussi le prophète Mahomet, donc les anglophones disent Mohamed, et il a envoyé la religion de l'Éternel et le livre de l'Éternel du non-Coran au niveau de l'Arabie Saoudite qui est la Mecque. Et actuellement, l'Éternel a envoyé sa religion, donc son nom est attendu, et il nous dit que c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au Ghana. Car là où on était auparavant, l'Éternel n'approuve pas l'idée. Nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des islamiques, mais l'Éternel n'approuve pas l'idée. C'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au niveau de Ghana. Alors toute personne qui veut avoir la paix, toute personne qui veut avoir le royaume des cieux, toute personne qui veut mieux vivre, il faudrait que tu te mettes dans cette religion afin que tu puisses avoir le royaume des cieux et la paix que tu désires. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo is the one enlightening us with the knowledge of God, and these are his words. He mentioned that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation. Continue to say that due to his greatest mercies he has on the nation that has fulfilled his others promise. So the Most High God is righteous and his ways are unchangeable. God, the creator of all things, shall it be done as your word says. Amen. Hallelujah. He said. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo and then explain to us that as he has mentioned, God has sent him the great power into this nation to turn the nation into God-worshipping nation, and therefore he explained the nation that is called God-worshipping nation to us, of which he said that this is a nation that all its inhabitants come together. They worship one God, which is a monotheism God. Again, their principle of worshiping God is one, their way of life is one, and this is a nation we call God-worshipping nation. He said the Most High God have appointed 3 nations for himself, and that is putting religion into the 3 nations. And the religion is placing in the 3 nations, or the way of life of the Most High God that is placing in the 3 nations, are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. He then explained to us that currently there are 2 nations that are God-worshipping nations, which is Israel and Saudi Arabia. He mentioned that Ghana is part of God's appointed nation, but it's not God-worshipping nation. Allowing the scripture to be read to us, giving us reference to the 3 nations that the Most High God appointed. It was read in Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25, which mentioned that the 3 nations are Israel, Mizraim, and Assyria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, for Israel, we know Israel, but Mizraim, as mentioned, is a human being that has been given birth to his land that he acquired. Is a Mizraim land today, we call it Saudi Arabia.
Then Assyria at the time of prophecy are the people of Akan. They are settling at this place called Assyria. It is these same Akans who migrated and have resettled in a nation called Ghana. So he's explaining the three nations today. It is going to be Israel, Saudi Arabia, and Ghana. It's the fact that the Most High God has said that He's sending His way of life into these three nations, or His true religion into these three nations. He has sent to Moses, He gave him a religion and a book which He took to the people of Israel. The same way He has sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him, was also giving a religion and a book which He took to the people of Muslim, or the people of Saudi Arabia. It is not the turn of the people of Ghana, they are serious, they are camps, and that is the reason it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that it is this time that God's true religion have reached the nation Ghana. And whatever form of worship we belong to, God had no knowledge about it. It is not of God. That is the reason we belong to them, but yet problems, calamities, difficulties, hardship are befalling us, diseases and death rate always upon us. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this clearly tells us that God had no knowledge about the form of worship we belong to. Therefore, it is this time that His true religion have reached the nation Ghana called Asunje Tuntunso. Asunje come. Amen. Esi Yesu kai. Ọ̀dá náà ń mọ̀ ohun dẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ka pọ̀pì bẹ́bẹ̀ bẹ̀dẹ̀ ẹ̀kyi. Na ẹ̀dẹ̀kyi kó so ẹ̀gẹ́dẹ̀ kan. Bí òkú náà ntá ase. Kwanhyɛn nso baa no so akan. Da no wɔbɛyɛ line baasa. Na obiara bɛgya no kɔmhyɛn akyi. Nkama mu sa ntá ase. Na tuma na bɛtɔ akyerɛ mu yie. Tuma na ɔkyerɛ mu. Da atemodan nkɔkɔ a wɔaka akyi wɔkɔ ɛgɛdɛ kan. Ɔne ɛtontom sonko. Amen. Ɛnti dɛmɔ ntontom sonko yi. Wọ́n ní obìnrin láàyè náà kan náà rẹ̀ bí pa aṣọ́ọ̀dún lẹ́yìn àwọ̀sọ̀. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous parle et il nous dit, Jésus fut dit ceci et il nous dit dans le dernier temps, ceux de derrière seront devant et ceux qui sont les premiers iront en arrière. Et voici que son éminence aussi le prophète Mahomet aussi a parlé de cette histoire. Il a dit que dans le dernier temps, il aura 3 rangs. Il nous dit que ces 3 rangs, les premiers seront là et les derniers seront les premiers. Et il nous dit que nous n'avons pas compris la signification de cette parole. Alors il nous donne la signification de cette parole. Il nous dit que ceux qui sont les derniers, qui seront les premiers, ne serait-ce que ceux donc qui sont dans la religion à son Dieu, et ce sont ces personnes-là qui seront arrêtées en premier. Et après, il y a les gens de l'Arabie Saoudite, les Arabes qui seront les deuxièmes et les Israélites suivront. Amen. Malachi, Malachi chapter 4, verse number 5. As shared, Bosman Goshen Elijah Mabrem. Asana Irasene Dekasa Oye Bulu Bidu. Verse 6. Babadam de Jano Honakuma Bambado. Namba Honakuma Bamodeja Modo. Amama Fat Ndom Mabo Assassin. Bible no asop no wakai. Assassin Oyo. Also, Legend Ma Modondo Mabo Assassin. Everything said. Asobi kan. Amen. Also, ndoma o de kan. Asasa am de kan ze ndombo ho ono na bi do put. Bi su se wo ina. Dan pepe na nda o de chi oyoje. So se Legend Ma. O de juma show assassin yara. Den se Legend Ma, yankopon obedu midmeti. Also aka ende ensan me we aso ne bi akwa eweyin oje wato tsere nsu osanda oja ohe 50% osewim ejumedo osan wora yene that's more than obayin ejuma aka nation obayin ejuma also 30% awasa asiru ona da san more you ejuma wora you wadu biara the 20% o mo be that's my Elijah Namba. But the number was assassin. Much was assassin. Ina da yawa shirin da. Den si. Ana sai Elijah Namba ya hukunta so. Aba sai assassin na.
asomdwe nka ho amen ya so yehu papa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous parle. Notre frère a médité dans le livre de Malachie 4 verset 6 et là l'Éternel qui nous parle, il dit si je n'envoie pas le lit sur cette terre, j'enverrai la malédiction, car les derniers temps je ferai venir le lit sur cette terre. Et lorsque les anglophones ont dit Masaya ou le Messie, ça veut dire, ou le Elijah, ça veut dire Élie en français. Et il nous dit que l'Éternel a dit qu'il enverra la malédiction sur cette terre. Le temps de Noé, la malédiction que l'Éternel a eu envoyée, c'était l'inondation de l'eau qui envahit la terre. Et il nous dit que l'Éternel dit, s'il n'envoie pas son Élie, il enverra la malédiction. Alors la malédiction qui nous parle, il nous dit que lorsque l'Éternel dit que lorsqu'il restera 7 jours avant la fin, il enverra le feu. Et le feu va pleuvoir comme de l'eau, ou la pluie qui est en train de pleuvoir. Et il nous dit qu'il y a 50% de feu dans les cieux, et il y a 30% de feu sur la terre. C'est avec lesquels les humains travaillent. Et il y a 20% qui est dans les pierres. Il nous dit que dans le dernier temps, lorsque la fin viendra, dans les 7 jours qui restera avant la fin, l'Éternel fera pleuvoir le feu. Et il nous parle de la malédiction sur cette terre. Qu'est-ce qui est la malédiction? C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo will continue with the teachings, and these are his words. That during the time of Yeshua, whom we call Jesus the Christ, he said, or he made this statement, that the people of Israel will realize that those who were leading in terms of God's knowledge and God's issues on earth, they would become the last closer to the judgment day. Then again, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, this statement, the Israelites do not understand it properly. He said again, Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, have also made a statement of which the Arabians do not also understand it properly, because he mentioned that on the day of judgment, before the judgment throne, they are going to file 3 lines, or there's going to be a file of 3. That judgment will be passed to this group of 3 people who have filed the lines in the presence of the judgment throne. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said all these statements, the earth or the people on earth do not understand it properly. And that it is him and the book that he is revealing to humanity called the Book of Power that have come to explain these 2 statements. And that he mentioned that those who will lead, who have come the last, but yet they will be the leading group, is the religion now we call Asumje Ituntonsum, which have come now in the nation Ghana. And that the Arabians have theirs, the Israelites have theirs long ago, but this current one that the Most High God has descended onto the earth will be the leading group on the day of judgment. Again, the 3 files that Prophet Muhammad, may the blessed peace of Allah be upon him, mentioned that they will form before the judgment throne. He has mentioned that this is how the file is going to be. That the members of Asumje Ituntonsum, or the group that belongs to Asumje Ituntonsum, that is the true religion of God, will form their file. Likewise, the one that was given to the Israelites, and then again, the one that was given to the Arabians. The Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, while the Ituntonsum people formed the first file, then the Arabians will also form the second, while the Israelites will form the third file. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, this is how it's going to be, and it is the Book of Power that is explaining this statement made by Yeshua, who called Jesus Christ, and then Prophet Muhammad, may the blessed be upon him. Amen. Obi ori se don se de ye na anwene ho ye sande sa ebe hyedi se be di nanso di nesio di so nyare bo na wi na sa e ka hye wa so ade de mu za na ọba no pasu bere abodo sande ya masun be ya Ghana ha wor kwa ahemane mo Christian so nkremo so obi en wor kwa ahemane mo ye bi ndo de chinim and all the chin now quench our wine there. Soon call the Jesu ball, what a call, I mean. This is called Jesu one, or Elijah, no tomb will short. And never all tell us about Elijah and much was asking now, no papa, shall we? That's what I know. 10 years soon call the Jesu, I don't quite remember that. I feel who don't tell some upon one shimmer, require him. Afi sa ama
Yankopɔn ne twɔtɔ ne baasa no ho amotwe ho a nkɔ ahemma no eyi nti na ɔkyɛ dɛ tama mama Elijah na amba ɔkra kɔmpo yɛ ho bɛyɛ nkwanye ɔyɛ aso yɛ ho papa ɔbadwunu mayin ɔna edwunu ho na ɛsakyere ne deɛ da ne deɛ ɔwura sakyere tada ɔpa ho papa ɔyɛ asi na bɛyɛ wɔ sika de dwara bɔtum atɔ emu na ne ho na bɛnaba na da akyɛ akunafo na mba sɛ ɛnyɛ susu kɔkɔ no gye suba yɛ ahemma mu kɔda asɔgye ka ho esi Elijah ne gbɛzɔ bɛzɔ ɔdɔɔso na emu dɛmo nnɛmɛ ɛbaase dɛ bɛyɛ susu kɔkɔ no gye subɔ na api ɛsɛ wɔn bɛhyɛ ntuntum so mu ɔkyɛ sɛ ntuntum so mu na de wɔn ho hyɛ mɛ bɛhu Nyankopɔn n'akyire kwan bɛhu Nyankopɔn n'akyire kwan bɛyɛ akɔ ahemma mu na api kɔ kɔtwa Nyankopɔn ne twɛtɔ dɛ baasa na bɔkɔ ho nsampa wɔn a mɛhyɛ ntuntum so mu a bɛyɛ dɛ kɔtwa temple ho dada mo ka ahyɛ ho maka dada mɛmiri Nyankopɔn sɛ wɔayɛ no open ama obiara mɔhwɛ a dada ahoma a wɔbɛgyina hɔ nyinaa wɔdze na si nyinara pii wɔyɛ asomfo nti aso no a wɔka akyerɛ mu ɔyɛ nokware na ɔmu nkɔ ahemma no mu ahemma no wɔbɛnka ho enti sɛ nsɛ wo dɛ Elijah no wamba a ɔsɛ mede bɛbɔ asase mahyew asase ne yɛdɛ ɔne mo gura mtwɛkyerɛ mu. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous révéler ce que nous ne savons pas. Et il nous dit que l'Éternel fut dit, s'il ne fait pas venir le Élie, personne n'aura le royaume des cieux. Alors voici ce qui marque la venue de celui qui est le Élie. Et il nous dit, lorsqu'il viendra, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors toute personne qui n'aura pas ce baptême n'aura pas le royaume des cieux. Toi qui ne feras pas le tour du temps, tu n'auras pas le royaume des cieux. Toi qui ne te mettras pas dans la religion, donc son nom est assommé, tu n'auras pas le royaume des cieux. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que vous qui êtes les nouveaux venus, écoutez bien pour mieux entendre, pour mieux comprendre. Arrivez à la maison, vous-même vous allez prendre le temps de réfléchir encore et décider ce que vous voulez. Il dit, si vous êtes venus ici et que vous avez passé quel que soit 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 7 jours, et qu'après la conférence, tu retournes encore dans ta religion, c'est comme si tu as tout perdu, alors ça n'en vaut pas la peine. Car tu n'auras pas le royaume des cieux. Il nous dit que l'Éternel a ouvert, il dit présentement c'est ouvert. Alors toute personne viendra faire le tour du temple, quel que soit tes problèmes, tu auras ta solution ou ta délivrance. Mais le problème c'est que tu n'auras pas le royaume des cieux. Car si tu dois avoir le royaume des cieux, il faille que tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit. Et aussi, tu te mettes dans la religion à son Dieu, et aussi, tu fasses le tour du temps. Si tu n'es pas dans la religion, comment est-ce que tu pourras avoir la parole de l'Éternel qui va changer ta vie afin que tu puisses avoir accès au royaume des cieux? Alors, il est en train de nous informer. Il dit, arrivé à la maison, prends le temps de réfléchir et puis tu vas décider ce que tu veux. Car il nous dit, il n'y a pas de religion qui a son royaume des cieux à part à son Dieu. Alors réfléchis bien, prends le temps, pense bien et réfléchis, décide de là où tu dois partir. Car il faudrait que tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit. Et c'est l'œuvre de celui qui est Elijah, donc les francophones disent Élie. C'est son travail qui est arrivé actuellement et qu'il est en train de le faire. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, continuing to enlighten us. Allow the scripture to be read to us in the book of Malachi, of which he mentioned that the scripture said that the Most High God said that he will send the prophet Elijah onto the earth before the dreadful day of the Lord, unless he will hit the earth with the curse. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, what is this curse that the Most High God will hit the earth with? He mentioned to us that the first curse that the Most High God had hit the earth with was with water, and that happened during the era of Noah. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, but in this era, in this end of days, what the Most High God will hit the earth with, the curse that is going to hit the earth with, is with fire. And that this fire, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the fire that the Most High God has created, he has mentioned to us that 7 days for the earth to come to an end, this fire will pour on earth as rain does. And Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, where is this fire that will pour on earth as rain does? He said, this fire is hanging in the heavens. And that the fire that the Most High God has created, 50% of it is hanging above the earth, and then 30% is what the earthly people we are using in our day-to-day activities.
Then the 20% are in the rocks or the stones beneath the earth. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, so the 50% that is above the earth, it is this that will rain upon the earth, or it will pour upon the earth like rain. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is because the Most High God has said, if you do not send the Elijah unto the earth, this is what will happen on the day of judgment. And he said, this is the reason this will happen. He mentioned that this is going to those who are new in their religion, those who have visited the religion the first time because of the conference, because he has mentioned to us that now the Holy Temple has been made open to all, and whenever you come around it, whatever problem you come with it, it will be solved. And so many who have come, those who were giving testimony yesterday about their healing, we listen to them, we realize that many of them are not members of the religion, but yet, as he has said, they have come and truly too they have received their healing, which also based on his statement to us has come to testify that yes, as he has said, anyone who comes around the Holy Temple will receive healing. But the Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, what will not be added unto us is salvation. And therefore, those of us who are new, we should strive and put ourselves in the religion. He said we should put ourselves in the religion because in this end of days, there is no form of church or no form of worship that we belong to which belongs to the Most High God. Tell me Christianity or the Islamic tradition in the nation Ghana, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said God have no knowledge about it. The only form of worship that belongs to the Most High God that will grant us salvation on the day of judgment is associated to those that have come now. And he said, when you decide to join the religion, you must first receive baptism, which is called the Holy Spirit and fire baptism. Again, you have to convert and come into the true religion of God called associated to those. Then this will allow you to go around the Holy Temple, which will also clear your sins to allow you to be able to attain salvation on the day of judgment. And therefore, if you do not follow all these and be part of the true religion that has come now, all that you have come to strive for will become vain. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, those of us who are new should make it a point to join the religion. Asomdwe nka ho. Amen. Api yo me nchechim. Sa yebe sunsun kwankwan no je esubwa ndo a. Sa enye sunsun kwankwan no je esubwa a. Obobo ho ban, ojeno bo ho ban wa asase do. Na ojeno do sunsun kwankwan no do kwa ahemere mu da cha asem woda. Wonse. Sunsun kwankwan no do kwa ahemere mu woda cha asem woda. Ba yanhwa me Yesu ka cha lekedemo John 2. John chapter 3, verse number 1. Nyimpa bi fi Farisifo no wɔ hɔ a ne sɛnsɛn Nicodemus a ɔyɛ Jewfo panyin bi. Ɔno ara na ɔbaa Jesus nkyɛn anago na ɔbɛsɛ no dɛ, Rabbi, yɛn meda fi Nyankopɔn nkyɛn na aba dɛ kyerɛkyerɛfo. Osiane dɛ, obi ntum yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛyɛ yi gye dɛ Nyankopɔn ka no. Jesus buaa sɛ no dɛ, nokware mese wo dɛ, sɛ wɔanwɔ yipa foforɔ a, ɔrentum hu Nyankopɔn ahemman no. Nicodemus ka kyerɛ no dɛ, obeyed na yipa a wɔnyɛ no wɔbɛtum awɔ no wɔbɛtum akɔde na ne yɛ bio na wɔawɔ no anaa. Jesus buaa dɛ, nokware mese wo dɛ, sɛ wɔmfi nsu nyɛ sunsum mu awɔ yipa a ɔrentum hɛ Nyankopɔn ahemman no. Asomdwe nka ho. Amen. Nsu na sunsum esubɔ John the Baptist or the bar. Na ɔno ne Yesu ka kyerɛ Nicodemus sɛ yɛ dɛm esubɔ na nkɔ ahemman mu. Ɔka na ne kyerɛ ase dɛ nshuru bata wo ho na sunshuru ono nso asemboda ma okwe ndo akwa hime wo da cha asemboda api yebe esubo otoro ebien Yesu ka che na siapon hwa aso anko osomokwa amasrejen ehwe John 14:13 osomokwa amasrejen na wa Abraham sunsun konkron na aso anko no kire mi yepa. Acts chapter 1, verse number 4. Now, when you want to see Isham, or share one day, Mamma feed Jerusalem, Nemo one child, the Jana about us, whom see women, na John the say was in Sunumai, na Homze was Sunsun Concron. That's a sample so when you're Sunsun Concron, a subo. Once when you're Sunsun Concron, a subon, also was shot the word in Su, this is Concron, the bush. There was soon in the suit as well. John on the bed. A snap of water in suit, this is concrete. Now, John Nankasa, up where suit,
Na ɔka na ma asɛmi. Eyi yɛ nkɔmhyɛ. Matthew chapter 3, verse number 11. Emeze munuma munsu mukɔlu no homo. Nenya ozimekyi reba no no ho yɛ sɛnkyɛn me. No sokotampo ne sɛdɛ ne kita. Ɔno na ɔbɔ numa ho wɔ sunsun kɔnkɔn mu na gyem. Asomdwe nka ho. Amen. Na ɔda akyi subɔn ɔno na abe. Eyi na dwɔ ɔhyɛ ho nkɔm. Nti wɔn san kɛbi awɛde akɔ ahemno ma yi. Bɛde akɔ. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo est en train de nous parler et il nous parle du baptême. Il nous dit toute personne qui ne recevra pas le baptême ne pourra pas voir le royaume des cieux. Alors ils nous ont fait méditer la première partie, donc c'était Jésus. Il dit qu'il y a un monsieur du nom Nicodème qui s'est approché de Jésus une nuit et il a demandé à Jésus comment est-ce que je ferai pour avoir le royaume des cieux. Alors voici ce que Jésus lui dit, il faille que tu renaisses de nouveau. Il a posé la question à Jésus disant, actuellement où je suis adulte, comment est-ce que je me mettrai dans le sein de ma mère pour renaître? Il a dit non, il faille que tu reçois le baptême pour que tu puisses renaître de nouveau. Alors papa nous dit que là, il nous parle du baptême. Et il y a eu le second baptême, donc ils ont parlé de Actes, où on nous parle du baptême de Jean-Baptiste. Il nous dit que Jean-Baptiste a baptisé de l'eau et de l'esprit. Et lorsque il a commencé à baptiser, Jésus encore est revenu, il y a eu le baptême de l'eau et de l'esprit. Alors Jésus a dit cela à ses disciples. Il dit, lorsque j'irai, j'enverrai le Saint-Esprit et il vous baptisera. Alors le second baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il nous parle, il nous dit que voici ce qui a été donné en prophétie. Et Jean même l'a dit. Et Jean a dit que celui qui viendra dans le dernier temps, lui, il baptisera du feu et du Saint-Esprit. Car moi, je ne suis même pas digne de pouvoir attraper ses sandales. Il nous dit que présentement, c'est ça qui est arrivé. Le baptême du feu et du Saint-Esprit. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit que lorsque tu reçois le baptême, le feu va te protéger. Le feu fait un cercle autour de toi et il te garde, il te protège sur cette terre. Alors, il nous dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui t'enverra dans le royaume des cieux lorsque le dernier jour arrivera. Quand les hommes des cieux ont les ailes, alors c'est le Saint-Esprit qui va te faire partie, mais le feu te protégera. Donc, toute personne qui ne recevra pas le baptême ne pourra pas avoir le royaume des cieux. Car c'est lorsque tu recevras le baptême du feu et du Saint-Esprit que tu pourras avoir le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ continuing to enlighten us, mention that as he has said, 3 key things that we have to do to be able to attain salvation, and one is that we have to gain the baptism that is called the Holy Spirit and fire baptism. Again, we have to convert ourselves into the true way of life of the Most High God, call us to get to Tusum. And again, we have to come around the third holy temple of the Most High God. And so he said he's explaining them bit by bit to us. He first explained the baptism issue. He said we should listen to what Yawoh, Jesus Christ, have said to Nicodemus about baptism, which was read to us in the scripture. It is mentioned that Nicodemus then went to Yawoh, Jesus Christ, and asked him that how can one gain salvation? He told him that one can gain salvation when they repent and got themselves baptized with the Spirit and water baptism. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that baptism was administered by John the Baptist. And so it is this that Yawoh, Jesus Christ, was advocating to Nicodemus. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said when you get baptized with the water and Spirit, this is what happened. He said the water cleans you and the Spirit also enables you to attain salvation on the day of judgment. Again, Yawoh, Jesus Christ, who came, also left behind the baptism to his followers by telling them that when he goes, he will plead with the Most High God to bring to them the new baptism, which will be the Holy Spirit baptism. And that will come upon them. He said, when the disciples received this baptism, as was read to us in the book of Acts, it mentioned that while they received the baptism, they also began baptizing with the Holy Spirit and water. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is also baptism. But yet John the Baptist, who brought baptism on earth first, also made this prophecy
of which was read to us, as John the Baptist has said, that there is one who is going to come after him, and that person, he is not worthy enough to lace his shoes. And that person, when he comes, he will come to baptize us with the Holy Spirit and fire. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that is the baptism that have come now in this end of days. And when you receive this baptism, he said the fire protects you on this earth, and then the Holy Spirit also warrant you and enable you to ascend you into the highest heaven on the day of judgment when you are to attain the kingdom of God. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, this is the reason he mentioned that if you do not receive the baptism that have come in this end of days, you will not attain salvation. Amen. Mam granted verse 29. Quran chapter 13, verse number 39. Every term has its book. As you want me better than a woman, a woman on your brand, what's the woman on your brand? As you want me better than a woman, woman, or the kind of man is a one. What will be one man, maybe a poor? Na nda o de tiri mo atore basa na be insase moda tuma na mu emran o buara se me na atan wonte papa tuma na mu emran o buara sama se wate moda o san tonton so wo ho ma wiase nara o ye nhye ma yimpe bera apere o kwa himam gina ba tonton so mu nsana na memri ona yakopam bo aka da gira arabi yi pitipite no ye krema majatu gira hebrew yi papa oye hebrew sumra majatu ensa ba ye nsha amawiase na da gira ba tontum sum ansa na yahema makọ na da me embre yi a owo tu ma popo abe na o de chiri ba ye de ba de akọ ba de ehun akọ enti oye nhemo sa epira wa kasa wo to asase na asemoda iya hema ko kote za jesa edehu wura tontum so mu sana. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous parler et il nous dit que l'Éternel, ils ont médité d'abord dans la Bible là où on nous dit chaque temps et chaque livret qui vient. Et lorsqu'il nous parle de livret, il nous dit que ça représente la loi. Alors l'Éternel a donné à Moïse la loi et il l'a envoyé au niveau de l'Israël. Et aussi le second, c'était aussi le livret, donc ils ont donné à Mahomet, le prophète Mahomet, et il l'a envoyé en Arabie Saoudite. Lorsqu'on parle du livret, ça parle de la loi. Il nous dit présentement, la loi qui est venue, ça y est dans le livret de Toumirouma, donc en français, ça veut dire le livre de pouvoir. Et il nous dit c'est à travers le livre de pouvoir qu'on jugera le monde dans le dernier temps. Car lorsqu'on parle de Assombie Ntutumsum, c'est la religion donc qui est venue où donc tout le monde a accès à rentrer dedans. Et il nous dit encore que présentement, s'il y a quelqu'un qui va musulman ou qui sera dans l'islam pour avoir le royaume des cieux, il faille que cette personne soit arabe. Car si tu n'es pas arabe, le royaume des cieux, tu n'atteindrais pas ça, quel que soit l'islam que tu vas faire. Et il nous dit, si présentement il y a quelqu'un qui va rester, qui va adorer, qui serait un judaïste, qui va aller dans le royaume des cieux, il faudrait que ce dernier soit un hébreu, que ce qui veut dire que cette personne soit un israélite, avant de pouvoir avoir le royaume des cieux. Si ce n'est pas ainsi, la troisième religion de l'Éternel qui est arrivée, c'est Assombie Ntutumsum, et que toute personne est obligatoirement appelée à entrer pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Car le dernier jour, c'est avec le livre du pouvoir qu'ils jugeront ceux qui sont sur cette terre. Et c'est à travers cela que tu pourras avoir le royaume des cieux. Si ce n'est ainsi, tu ne pourras pas atteindre le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ya continuing the teaching, explain again that a piece should be read to us in the Quran, of which was read, and he mentioned that every term has its book. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is what it is. That every term and the era on earth and the knowledge of God that comes, or the laws that come to humanity at that particular time. And that is why the Quran is mentioning that every term has its book. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, the first
laws that descend unto the earth, where the Bible and the Quran or the Israelite books and then the Arabians book that they received. So he mentioned to us that on the day of judgment, the Israelite book will be used to pass judgment unto them. Then the Arabians book will also be used to pass judgment unto them. Then in this end of days, the era in which we are now, humanity will be judged based on the book that he is revealing unto the earth, called the Book of Power. It is the principles that lies in these books that will be used to pass judgment unto the people on earth in this end of days. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, as the Most High God have mentioned, every time has a book. So if you don't come to abide by the principles that have come now in this end of days, how then would you receive judgment and how would you attain salvation? Asumdwe ka ho. Amen. Enti yanya susu konkon no je esubo. Ape ya de ho abasha sunu mu. Me yebo hu Yankopon no ho imizie. Ape mo odi achi aka ya egbo na wo ba cha. Adakote no yi mpa na bo na ko. On Yankopon le fie. Bi nka mo ya bi. Onse ye ya papa do abaye bia. Ye bi bia botuma ye. No boss Yankopon was mo do bona cho da bi wan na da. Aso me ye me fie me de se ho wo adasan ba wo bansi. Usana asase na mo boye mo za bon so bi sha asase no mu. Enso impera se bia ba asase na ba ye bon. Na yimpa wo bansi em Yankopon ma chi. Na bia me fie no na me wo bona fie wo do. Sa na impa bia da wu na bona wo do ade nya hwe mo nko. Won say papa. Ampa wo ye subo. Ampa wo hu Yankopon ho yimze. Na bona wo do a no so kwa hemanum. Aimanum ko no anya na kakaba na ma o so do do wa no. Ezo je wo yo bona to do a na impra bo won na kan wa do no tuma ko kan no krom ho. Na ho wo fa ko kan za kan wo wo yimpa wo do ha a wo kra do a ene mo tuma ko kan kro no mu na isu wo do a no so ntum ko. Nti Yankopon fie ono oyi yimpa no bon le fie do asoje ka ho. Amen. Enti se Yesu so konkon no Yesu bo ene wo hye Yankopon sum na obo wanda o za chi no mu osaro Yankopon hye dan no za chi ada so na mo bo Yankopon mu zi wada so wa kra wo wampa kwanche wada kwanche na pa bo matotopon ma Abraham na asopon. Esi Yankopon ma ya ahemana bia ka soko kakra ba ko na Abraham na ndo no wa ahema na wo paradise open paradise awo so nsa we ba asere mu eto da memri aheman awo so sumu osunu nsable so no mu eto awo ankasa na iya Abraham na hoyi na amahese onyi na bako asuje ka ho. Amen. Eto wo yo bo ni fi wuda Jesus ko ko je subo na bi ebo hu Yankopon hu yimzi na Yankopon hu yimzi gida boss mu no mo mepi me kwa na kwam da ma ba kwato bi no amure so kwam hora ya ka maka cha nde maka ya masma cha nsana owure so ara moko wanya so bwa ni aka Yankopon hu yimzi ezi ebo hu Yankopon hu yimzi na no gida boss mu no mo na bi if so mu ma na bi ka sada bwa kwache na wo yu bwa ni fi woda Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous éclairer. Il nous dit pour pouvoir avoir le royaume des cieux, il y a 3 choses que l'on doit faire. Tu dois recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit. Tu dois te mettre dans la religion de l'Éternel qui vient d'arriver pour pouvoir avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va éclairer ta vie et aussi avoir le pardon du péché. Il nous dit pour pouvoir avoir le pardon du péché, il faudrait que toute personne se mette ou va chez Dieu ou dans la maison de l'Éternel. Alors, si tu n'es pas parti là où il y a la maison de l'Éternel, comment est-ce que tu pourras avoir le pardon de péché? Il faudrait que tu te mettes dans la religion pour pouvoir avoir la maison de l'Éternel, pour pouvoir y faire le tour et avoir le pardon du péché. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nous dit, si tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit,
et que tu ne vas pas dans la maison de l'Éternel, comment est-ce que tu auras le pardon? Car le pardon, si tu n'as pas encore eu le pardon du péché, tu n'auras pas le royaume des cieux, car le péché, c'est l'obscurité. Quand l'obscurité est en toi, tu ne pourras pas avoir le royaume des cieux. Il faudrait que tu aies la lumière. Et la lumière, il faudrait que tu reçoives le pardon du péché pour que tu puisses avoir la parole de l'Éternel en toi et avoir la lumière. Pour avoir accès au royaume des cieux. Il nous dit, quelle que soit ta position, si tu fais tout le bien de cette terre, tu achètes de la nourriture, tu partages aux gens, tu fais du bien autour de toi, et que tu n'as pas reçu le pardon du péché et le baptême, tu ne pourras pas avoir le royaume des cieux, tu n'auras pas le salut. Alors toute personne qui veut avoir le salut dans le dernier temps et avoir le royaume des cieux, il faille que tu te mettes dans la religion, tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit et enfin aller dans le temple pour aller au temple de l'Éternel pour avoir le pardon du péché et avoir le royaume des cieux. Donc nous allons passer présentement au baptême. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh. Continuing to explain this knowledge of God unto us as he has said this morning, he mentioned that when we receive the baptism, the Holy Spirit and fire baptism, as he has mentioned, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, that that gives us protection and then also warrant us to attain salvation on the day of judgment. Then the next thing we have to do is to change our ways, to come and follow the true way of life of the Most High God, and that's by converting our ways into the new or the true way of life of the Most High God, called as where God's principles are laid down for us to follow. By getting into the religion, you will now be enlightened with the knowledge of God in order to get all the principles that the Most High God requires you to follow on earth. Then after which you will be able to go around the holy temple to see to your forgiveness of sin. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the only one thing on earth that forgives the sins of men are the holy temple of the Most High God goes on earth. He said, yes, the holy temple of the Most High God goes on earth. He explained that the Most High God has said that he allowed his house to be built on earth so that the human beings who come and step foot on earth at all costs they will sin, because he has placed hellfire beneath the earth or in the earth. And for that reason, when we step foot on earth, we will definitely sin. And when we commit these sins, we go to the house of God so that we seek for pardon and our sins will be forgiven. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is only the house of God that forgives the sins of men. And that is the reason the heavenly kingdom that he has created are in two folds. The one which is called paradise, which belongs to the Abrahamic religion. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, that is a smaller version of the heavenly kingdom lying in the third heavens. Then there is another heavenly kingdom which is meant for the religion that has come now called as and that is a bigger heavenly kingdom lying in the 7 highest heavens. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, with the first heavenly kingdom, that is the paradise, he said, that is the Abrahamic descendants of their religion that they will get there. So they also have the house of God that aid forgiveness of sin to them. And therefore, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo says, not to say that you have received baptism, that alone will allow you to attain salvation. He said that is not how it is. And that if it comes to only baptism, at times when he's traveling in the midway, he stops and people come and he gets them baptized. So while he baptized them, they receive the baptism. But what is left is for them to get the knowledge of God, the principle of the Most High God, by getting into the religion or converting their way into the true way of life of the Most High God, called as we did to do so. Then from there, they will be able to go around the house of God to seek for pardon, and the Most High God forgive them their sins. So it's not to say that when you receive the baptism, you will gain salvation. He said it's not the good you do on earth that allow you to gain salvation. He said if you wish, if your soul wish, do all the good that you want to do on earth. If your sins are upon you, he said, if our sins are upon our souls, there is no way we are going to gain salvation. And the only way to have the sins forgiven is by coming around the holy temple. So we receive baptism, we convert our ways into the true way of life, the Most High God called Asunje into Tusum. Then again we go around the holy temple. It is by this that we will attain salvation. Asunje come. Amen. Zephaniah chapter 3. Papa do I go to my assassin?
On a watch our Ahemanon, the oracle, once in a year. Number can be there. Say, Papa in Ample, there, yet, Shuba, and quiet man, obedience us. Papa Ahmayan, on not show Ahemanon, no wasn't, or so soon wasn't a woman to Shamakno. Now, in we are destiny, in we are destiny, in we are destiny. Now, Max, no what about call the man, a citizen city. And so people are mass by 1,000 now. I want him no welcome. What are the biscuits of 500? So one of the welcome, damn not say. And to watch my call. And you have to watch a son. And the papa and Marian or your master, the book I am one of them with him. Said, yeah. And look what I am master, I am not the canoe, say, Bureau of us, and welcome. No, what my uncle says, by making a second son. Papa will be asking now, you know, yeah. Say, yes, and so call the jail support. Now, we are going to win with the now be a money I put the pier. One for and Chawa, a boy. Now, I've been working on our within your cat, and within your cat, and was the best. As we drink home. Zephaniah chapter 3, verse number 9. Ono na mebeden ano konkro machre amanno. Amahoni naro wabo irazelize. E wozi betiro kor asunu. Mam crap 4060. Asumene also what empire na akwanchi na matsapon. Enti Israel po, Arabia po, o ina wabo empire. Na also know the cheesy. One moment amazi. One from Mankasa, one from. Asojenka hom. Secret omni. Da me mri e bi ndo da chirim. Abwansam nsrampa abo. Abwansam onsrampa abo, onsra kwanchi. Adekosi na aka abwansam so da bobo yakopon ndi. Ina wanya wo debio. Ntra se wanya wo debio. So bobo ampa ya wanya wo debio. Quran chapter 40, verse number 60. Your Lord has said, call on me, and I will hear you. That's it. Those that disdain my service shall enter hell disgraced. On other one, Quran or can come up one say. Now we are working on Osnapo that can wait you quite. Then what? I don't cry on a time no matter. Also, the memory one from me, Uncle Pan. Some more from our Mateo. So I could say, well, not as though here, my friend, Obayamo. Also, be watching where the middle with one. But the Ujaba Panashin. What could you? I should get home. Also, be watching where the more introduce me when either weapon to Tomaso. Yawoh can from Ma upon a 89 gentleman. Rabbi Cassi, like a sampan or a Sabrai. No, but what's the pressing the Erazi, on a child Frano. I should get home. The crowd of the West, if you cry, grandparents on an oil crowd, personal Bible come. Also, we better one by the museum. A punishment. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi, Nyame Somafo continue de nous expliquer. Il nous dit que l'Éternel a dit que le jeûne et la prière est réservée aux gens anciens. Il nous parle des islamiques et aussi ces personnes qui sont en Israël. Et encore, il nous dit que l'Éternel fut créé deux royaumes des cieux. Et il dit le royaume des cieux, il y a celui qui est à troisième contrée et il y a celui qui est au septième contrée. Et le septième contrée est réservé pour ceux donc qui sont dans la religion de l'Éternel qui vient d'arriver à son Dieu Totomsum. Et il nous dit encore que toute personne qui fait le bien a sa masse. La masse, c'est le poids. Et il nous dit que la masse, ça va dépendre de quelle masse que tu auras. Et le royaume des cieux est réparti en 9 groupes. C'est à travers tes biens que tu feras, à travers la masse que tu auras. Quand on parle de la masse, c'est le point que tu seras attribué. C'est à travers ton point qu'ils vont t'orienter dans le royaume des cieux et tu auras où tu t'en vas. Encore, il nous dit, si tu n'as pas reçu le baptême du feu et du Saint-Esprit et que tu t'es pas mis dans la religion de l'Éternel, si tu veux, il faut faire tous les biens du
monde. Tu n'auras pas le royaume des cieux, car tu auras ta masse, mais tu n'auras pas le baptême du Saint-Esprit et du feu qui t'enverra dans le royaume des cieux. Alors tout un chacun fait l'effort de faire le bien, mais il ne faudrait pas que tu oublies qu'il faudra que tu reçoives le baptême du feu et du Saint-Esprit avant de pouvoir avoir le royaume des cieux. Car il nous dit que le royaume des cieux, il y a le petit qui est réservé à la descendance d'Abraham. Il nous parle de ceux d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Ce sont ces personnes-là qui hériteront de ce royaume des cieux, donc on appelle le paradis, qui est au 3e contrée. Maintenant, nous avons le contrée du 7e contrée, qui est le grand paradis. Alors que tout un chacun fasse l'effort de pouvoir faire le bien et recevoir le baptême du feu et du Saint-Esprit pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Il continue disant, quand le péché est en toi, tu ne pourras pas encore avoir le royaume des cieux, car c'est l'obscurité. Et présentement, il demande à chacun de pouvoir recevoir son baptême et de pouvoir suivre ce qu'il est en train de nous dire pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh continuing mention that a scripture should be read to us, of which Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo explained that the good we do on earth all have marks that are assigned to each and every good we offer on earth. And all this that we do, he said, all of this will be amounting to the heavenly kingdom that you are to attain. He explained that the heavenly kingdom that is assigned to the end of days way of life of the Most High God that have come down, called as Tusum. He said that heavenly kingdom is located in the 7 highest heavens and also categorized into 9 different sections. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said each section and the marks that you will attain to enable you to get there. And so it is not to say that all the people will get into one heavenly kingdom. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the good we do on earth, the marks we obtain will determine the kind of heavenly kingdom we are to attain, as he has mentioned, 9 categories have been made. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that whatever good we do on earth, if we do all the good and yet we do not receive baptism, as he has mentioned, we do not convert our way into the true way of life of the Most High God, called as we are not able to go around the holy temple to receive forgiveness of sin. He said there is no way we are going to attain salvation. And so allowing the priest to be read to us in the book of the Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is said that humanity with one accord will call upon the name of the Most High God. He said that is the way of life of the Most High God that have come down in this end of this. That we call upon the name of God. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, it is it that have come now. And so when we come into the true religion of the Most High God, call us to Tusum, and we are reciting Rabbi Yekesi Ampa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, with that, it is appellation we are praising on the Most High God. But when we call the name, say Erazi, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, that is a Tuntunsum, as I've been mentioned, or that is a religion which we mention as the exaltation religion. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that it has been said also in Quran, as has been read, that humanity have to call us, said they should call on him and that he will listen to them, and those that will disdain his service by not calling on him, he said they will enter hell disgrace. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said the Quranic explanation of this call upon me in the end of days as the way of life that have come now, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said this is more clear and more terrifying, that those who will not call upon the name of the Most High would be put into hellfire. So Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, if you announce this to us, then those who are coming from the Islamic religious background or the Islamic tradition will say that Ɔkrɔnkrɔnyi, being the messenger of God, is declaring that the Islam tradition people will not attain salvation on the day of judgment. He said it is not him who is saying. The Quran has given us reference to it, that those who will not call upon the name of the Most High will enter into hell. And so that will not happen. Definitely, if we don't call upon the name, we will enter into hellfire. He said what will happen is if we do not call upon the name of the Most High, before the judgment throne, we will realize that our names are not found even in the book of life. So let alone attaining salvation on that day. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo, whatever it is, if your name is not found in the book of life, you are not going to attain salvation. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said that is how it is. It doesn't matter the good we do. First, we have to receive the baptism.
then again we have to get into the way of life with the Most High God to acquire the knowledge of the principles of the Most High God. Then we will be able to go around the holy temple for our sins to be forgiven, and this warrants us to attain salvation and not the good we will do on earth that allows us. Mama, Revelation 20:11. Asomdwe ka ho. Amen. Nse Yesu oduru mbibe onaka. The tumunjuma amira homu yi. Ensaba amoti emposa Sodom and Gomorrah. No what's that was actually Yankopran show. That's not who you papa. Revelation chapter 20 verse number 11. Na muna ibofufu kokroko. Okaso besasa mwada. Ni otudu no asase ni osofi na imugwane. Asa so na asase wo pina imugwane. Aboso Yankopran ni asmoda abodi bia da imugun. Na wenye bebi amahon. Na lugwa wa hin na ko. Ya sina kwa. Itsemba ho na ya sa ya dam. Ekwa kwa katimbo hon. Hin na woko. Asa wenye bebi amahon. Na muhune wufu nkakrama yi akase. Aha. De wojeje na hingwanu enyim. Na webuebue nwoma mu. Ati. Asa webuebue nwoma mu. Webuebue nwoma mu. Papa ye nwoma. Ubona ye nwoma nso krebe kitsa nwoma ebien. Wabaya wo max do wa wako so jemno ko sai no ko do bako. Na webue nwoma bi so a oye nkwa nwoma no. Na bi wo makura no fa na nkwa nwoma. Nkwa nwoma na so awu ihu da Yakopon ya kura. Wa hye wo wo da nwoma no mu. Na wanamza watso no nwoma no mu dubu wufu na ten. Esa asem wo da so bo wuzi wo nkwa nwoma no mu a. O hye ka ate adwen no ko so nsem wo mu asa wa ka kiro. Esa wo yin ko nwoma ma ba se this. Verse number 15. No obiara we hu no de watso no wo nkwa nwoma no mu no. Wato ne chin kudia nsupa. Ai wona maka kiro. Ihu da Yakopon ya kura. Na Nyame na so afun ze na wato wo nkwa nwoma no mu. Say who ye bibia baye bia wa asase de yede kwa time on no wudi nyin kwa mo mu so what watch video ina esmasama ohon wonye nzi no mo ho damas. Son éminence Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo continue de nous expliquer. Précédemment, il disait que ils ont donné le jeûne et la prière aux ceux du passé, et il nous dit ce sont des personnes d'Israël et l'Arabie Saoudite. Et l'Éternel nous dit présentement que la religion qui est arrivée, il faudrait qu'on l'adore lui, l'Éternel lui seul. Il dit, il faut l'appeler et qu'il te répondra. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo dit qu'il y a un livret, donc on mentionne le nom de tout un chacun. Et lorsque le dernier jour arrivera, lorsque ton nom n'est pas mentionné dedans, tu iras dans le royaume et dans l'enfer. Alors notre frère a médité dans le livre de Révélation et il nous a parlé un peu, il dit dans le dernier temps, il viendra le trône. Il nous dit que le trône représente l'Éternel. Il nous dit que les habitants des cieux et de la terre disparaîtront. Son éminence Somafo nous demande que lorsque tu vas commencer à fuir, où est-ce que tu iras quand l'Éternel viendra? Où est-ce que tu vas partir? C'est où toi tu vas aller te cacher? C'est impossible. Alors c'est qu'il nous disait auparavant que lorsque ton nom n'est pas dans le livre de vie, ils vont te jeter en enfer. Alors il te dit de mener une bonne vie et aussi de venir te faire baptiser du feu et du Saint-Esprit, de te mettre dans la religion de l'Éternel qui est arrivée et aussi de faire le tour de la maison de l'Éternel pour recevoir le pardon du péché et tu auras le royaume des cieux. Car si tu n'as pas obéi à tout ce qu'il est en train de te révéler, c'est des révélations qu'il est en train de te faire. Si tu n'as pas accepté et que tu n'as pas obéi, tu as désobéi, au dernier moment, c'est en enfer que tu iras. Mais si tu as écouté et que tu as obéi, tu as mis en œuvre, tu as mis en pratique, dans le dernier jour, tu iras dans le royaume des cieux, car il a été révélé dans la Bible. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yaw, bringing his teachings to an end, enlightening our knowledge from the scripture that was read to us in Revelation, that the book of life that he has talked about in Revelation give reference unto that, of which mentioned in Revelation that he saw in the trance or in the dream, in the vision, that there are a lot of people who are placed before the judgment throne and that many are running away. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo said, where are we running to? He said, as the Revelation is mentioned,
we shall see it during the day of judgment, that humanity will begin to run away from the Most High God. But he said, when we run, where are we going to? It is the earth that we see it like that. It has its ends, and so there is no corner we are going to run and hide ourselves. The concording of this one is that what will happen is that it saw in the hands of these souls books that are in their hands. Or concording of this one was that if we listen categorically, it mentioned books, so it is not one. It said the books that are mentioned here, there is one in our right hand, one in our left hand, and what happened is that whatever good we do is recorded in this book, and then whatever bad we do is also recorded in the other. Concording of this was based on the records of this good and bad we do on earth, it is this that will help judgment to be passed on that day. Concording of this one will said that again, Revelation mentioned that they saw another book that is lying, which is called the Book of Life, and that those who found their name in the book of life are those that judgment was passed on to. And that if your name is not found in the book of life, you are going to be cast into hellfire. It is this that he explained to us earlier that when we believe in the true God that he is one, he is a monotheism God, we receive the baptism as he has explained to us, the Holy Spirit and fire baptism. Again, we believe in the messenger of God, that he is a truly sent messenger of God unto us, and have converted our ways into the true way of life of the Most High God, call us to get to do so. He said, it is by this that day our name will be written in the book of life, so that on the day of judgment, the good and the bad books that are in our hands could be opened to pass judgment unto us. So, said, if our names are not found in the book of life, definitely we are going into hellfire. And therefore, believing in the messenger, having baptism, and believing in the one God system will grant your name to go into the book of life, which will also allow you to receive judgment on that day. Somafo said he will end here, but we will convert or we will translate all his teachings into account in a little brief. The Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛkyerɛ yɛn nnɛ no, yɛde bɛkɔ akankasa mu tie wɔ yɛbɛbɔ ne tɔfa. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔhyɛ aseɛ ma yɛahu sɛ Nyankopɔn yɛ ɔma mmiɛnsa maa ne ho, sɛ ɔde ne som bɛgyina mu na adasamma dua saa ɔsom no so na ɔmode anya ahemman mu akɔ. Ɔbɔ ɔman mmiɛnsa ne sɛ yɛ Israel, Misraim ɛna Syria, a ɔman yɛn twerɛsɛm no mu nyinasoɔ sɛ Nyankopɔn yi saa ɔman mmiɛnsa yi asi hɔ maa ne ho, a yɛhu no wɔ Isaiah nwoma no mu, Isaiah chapter 19 verse number 24 to 25, ɛbɔ ɔman mmiɛnsa yi sɛ yɛ Israel, Misraim ɛna Syria. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛkyerɛ yɛn mu sɛ Israel yɛ nim ɔman a yɛfrɛ no Israel, Misraim nso wɔ se ɛnɛ ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ no Saudi Arabia. Na saa seesei nso a yɛwɔ mu yi, saa berɛ a yɛwɔ mu yi, Assyria nso ɛyɛ ɔman a yɛfrɛ no Ghana. Na deɛ nti a ɛyɛ Ghana ne sɛ saa berɛ na nkɔmhyɛ ne ba no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa berɛ no na ɛyɛ akamfo no na ɔmo te asase a yɛfrɛ no Assyria no so, nti ɔmo a na ɔmo tu yi bɛtena asase a yɛfrɛ no Ghana so. Nti ɛnɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛn mu a ɛyɛ Israel, Mecca ɛna Ghana. ɛno na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Nyankopɔn ne som a ɔse ɔde gyina mu no ɔsoma Moses ma ɔde ne gye no kɔmaa Israelfoɔ, saa na ɔsoma kɔmhyɛne Mohammed Nyame hyira no asomdwe nka no, ma ɔno nso de ne som kɔmaa Arabiafoɔ. Afei na ɛdu ɔman Ghana nso yɛdeɛ no. Nti ɛno ɛna ɔno Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo yɛ ɔsoro tumi de ɛbrɛ yɛn wɔ Ghana man mu yi. Saa bere yi deɛ yɛde yɛn ho awurawura mu bia, ɔsom bia yɛde yɛn ho awurawura mu bia no, apɔsɔ yi Nyankopɔn ne mu hwee. Yɛn dandan yɛn akyi nneɛma Nyame ne som a ɔde aba yɛfrɛ no asomdwe tontonsom no mu, wei kwan na ɛbɛma yɛ ahemman kwan ma yɛakɔ. Na ɛsiane sɛ yɛn wura ɔsom papa yɛ Nyankopɔn deɛ ne mu nti ɛna ɔhaw ne amanneɛ agu yɛ so. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɛnnɛ ɔbɛma yɛahu sɛnti a yɛbɛnya ahemman mu akɔ no, na ɔma ɔkenkafo no kenkan nsɛm no adi maa yɛ ɛkyerɛ yɛn Malakai sɛ Nyankopɔn si ɔbɛsoma kɔmhyɛni na yɛfrɛ no Elijah na abrɛ yɛn, wamma a ɔde nnome bɛbɔ asase no. Nnome bɛyɛ saa na ɔde bɔ asase no. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo kyerɛ sɛ ɔde ogya ɛna ɛba abɛhye asase no. Ɛsiane sɛ tete no a ɔde nnome bɔ asase no, ɔde nsuo ɛna ɛbɛsɛe no ɛwɔ Noa berɛ so. Saa bere yi deɛ sɛ ɔbɛsɛe asase na ɔde ogya na ɛbɛba, na ogya yi bɛba wɔ berɛ a aka nnason a ewiase bɛkɔ na ewieɛ no. Ogya yi bɛtɔ agu asase no so sɛ nsuo. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa ogya yi a ɛbɛtɔ agu asase so ɛsinsɛn wiem, na ogya a ɔbɔsɔ yi Nyankopɔn bɔɔ yɛn no nyinaa na ɔkyɛ mu fa
fano was through. After soon, your backup on Casam 50% no was through. I since assassin so. Sana 30% no, and no, I think by the Dumawa assassin, and a 20% no soon as she mobile move assassin. Crocodile and Miss Mom said, and she I cannot so assassin back on a year, a giant 12 assassin, I switching at the pass assassin, or kind of Malaka, and no crocodile and Miss Mom said, Obidiara, obeying who, obeying whoever says 7 manas, obeying who are no, that's 7 canon, let us say, I won't panel, and Sapunya is super, a super or see the super near mother, and say, John the Baptist by Yano of a boys who na Yesu can who sent Nicodemus. Nicodemus call Yesu Chenko beside the quiet person of Benyadia Mamu, or Charlie Sedition, Nya and Subo, and Subono, Zabra John the Baptist in boys who know the issue and a so soon their boys. Sanso na Yesu obekọ ni mu no kire na kiri difo ni se okwa obekọ sere jano no amama kitafo fufuro sai kitafo no koye no na ezuzu kronkron e na besa wo muzuzu kronkron e ba ye no e ma esuafo no so tumi bo ezu e wo zuzu kronkron ni esio mu kronkron ni Nyame so ba se esio no ti ya ho na fa ezuzu kronkron no anasa sunsun no boaye ma ye nya ahima mu akọ na John the Baptist anasa Yohane suboni ya obekọ ezu tabi esio ni sunsun bo ezu ono so no okan sami anase o hye nkom yi tu wo so bi be ba wanachi na saa nipa no ne hu wo soro chen ono no saa nipa no ono John the Baptist o se fata se obesuso ne pa abo amu anasa huma e hye nipa abo so ni hu kwan se obeso mu ana o se fata so obeso o se saa nipa no no ba obebo yesu e wo so krokro ni ojemu krokro ni Nyame so wa saa bre yi ni ewo mu yi o kire ya se esubo yi susu krokro ni oja esubo yi oja no etwa ya wo hia ma ye bambo e wa saase so na susu krokro no so boa ye e de ye kwa ahiman mu wada cha temwada ahiman no ka ho asem no se aboso hini Yankopon bo ahiman ni bienu baako e ya kitwa na baako ye kese kitwa de no e wo homa Abraham asifo ni omusuma e ko omuche na kese no so wo homa ntuntun suma aba wo na e ejiri krokro ni Nyame suma bo se saa kasa no Yesu kan ho asem na so Israel fonti ase okatra o se omo edi enim no omo ba be di echire no omo di echire ni mo ma be di enim komishani Mohammed ya mission na so je kan so kaye se bedu atemuada ne so no se du a ombe se omo betu nsanti miensa ewo atemuada no atemuagwa no enim Kokoni ya misma wa se kasa yi edom yenu ni nyina ntiase papa tumi mu ade abai na odi kirekire asi kokoni ya misma wa se omo de mo be di ekire no suma edi kan e ba Abraham na sifo mu ho no aye Israel fo ni Arabia fo no se dane do a obeso mu ba be di ekire na ntuntun suma aba won na di ekire mu no emu asumfo no abedi enim saa na komishani Mohammed ni dia okan ya misha na suje kan so betu santim yensa osisa santim yensa inu ntuntun sumfo na ombetu santim edikan na afensu Arabia fo etu santim etosum yenu na Israel fo abetu santim etosum yensa enti santim na komishani Mohammed ya misha na suje kan ka ya no na asichire nene krokoni na mi suma fa se ahimaya ewo ho ma suje tuntun sumfo no enu ene ye kase ewo mu ne wo suru musuru aye de tosu eso ni mu ene wo krokoni ya mi suma fa se ya be den ena ya kosa ahimaya mu di se nya esubo na John the Baptist kan ho asem no enu no krokoni ya mi suma fa di aba o se nya esubo na ewie no afi ye se ye de ye hu be wura nya mi ni sum ni mu de nya nya mi ni sum ni mu kirekire de nya mi pe ni de nya mi pe ni ye disu a enu ne be ma ya kwa ahimaya ne nya papa ye be ye o se ye pa ye nya papa ye wa asasi su nyina na ya mfa ye hu wura nya mi ni sum ni mu a ya nko Nyankopon ni fie no hu ma wo de ye boni ache ye nya ahimaya mu ko o se nya wa miense wanya subo odu hu wura nya mi ni sum ni mu na fe wanya kwanya ko Nyankopon ni fie a wasi na asase ni so no ukwanwu a enu ne ye de uboni be chewo krokoni Nyame so wasa de nya asase so a ye boni che chen Nyankopon ni fie a wa ma ya si e wa asase so o se Israel fo wo mu de Arabia fo wo mu de ena ne ye kire suma aban su ye de ena eye Nyankopon ni fie a to su miensa wa be si na asase so ye de amaye o se ye de hu ra Nyame ni sum ni mu na fe ya nyakwa ko Nyankopon ni fie no na de aboni ache na elu kire se ye benya ahimai mu akọ
Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ wei nyinaa wie akyire no sɛ yɛmfa yɛn ho awura nsɛm yi mu a yɛnyɛ ahema mu kɔ yɛdin ampie wɔ nkwa nwoma no mu baabi apo na yɛaka sɛ ɛyɛntemmoada no do a yɛbɛnya ahema mu akɔ ɔma kenkanfo no kenkan sɛm no adi ma yɛ Koran ɛsi so pi sɛ obi biara a ɔntontom Nyankopɔn no ɔno ɔnyɛ ahema mu nkɔ saa na ɔma yɛka wɔ Nehemia ɔno so ka sɛ obi biara a ɔntontom Nyankopɔn na sɛ ɔmfrɛ Nyankopɔn no ɔnyɛ ahema mu nkɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ Koran deɛ no si so pi sɛ yɛntontom Nyankopɔn wɔ ɔsom aban ɛyɛ ɔsom aban na ɛdi akyire no yɛnyɛ ahema mu nkɔ saa na ɔma a ɔmo kenkan Revelation na de ma yɛ ɛkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛsi wɔ atemmuada ɛsiane sɛ ɔka kyerɛ yɛn sɛ wo din ani nkwa nwoma no mu a wo ankasa no yɛmbo w'atan na woanya ahema no bi koraa no wɔawura mu enti nkwa nwoma no na ɔkyerɛ yɛn ase wɔ Revelation na yɛkenkan maa yɛn ne sɛ ɔmo hu sɛ nwoma bi kurakura ɔkra no mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ atemmuada no ɛhu sɛ nnipa bebree akuta nwoma bi ɔse nwoma no dɔɔso ne kyɛ sɛ nwoma no nyɛ baako ɔsɛ asase so papa a yɛbɛyɛ no yɛtwerɛ gu nwoma mu bɔne a yɛbɛyɛ yɛtwerɛ gu nwoma mu sɛ atemmuada no yɛdu hɔ a saa papa ne bɔne a yɛayɛ yi ɛno ɛna ɛyɛ marks a yɛbɛnya yɛbɛhwɛ so de abo atan ɛna afei so Revelation ka sɛ ɔhu sɛ nwoma bi da hɔ a yɛfrɛ no nkwa nwoma saa nwoma no sɛ wo din ni mu a yɛmbo w'atan Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ saa na ɛte yɛmbo w'atan wode ade sɛ de wobɔ gyam ɛte sɛ Koran na aka sɛ tontom Nyankopɔn nyɛ ahema mu nkɔ no nkramofoɔ no bɛka sɛ ɔno a ɔyɛ Nyame ne sumani no wabɛka sɛ nkramofoɔ bɛkɔ gyam ɔse nyɛ ɔno na ɔka Koran no to wɔ mo fo sɛ woantontom Nyankopɔn wɔ Koran a yɛkenkan no a wonyɛ ahema mu nkɔ na saa na ɛte Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo akyerɛ sɛ sɛna Revelation kan yɛ no sa atemmuada no do no yɛdin ne nkwa nwoma no mu a yɛnya ahema mu nkɔ te kwan a yɛbɛfa so ma yɛdin aba nkwa nwoma no mu no sɛ yɛbɛhu sɛ Nyankopɔn yɛ baako ne yɛgye ɔsomani no di sɛ Nyankopɔn na n'asuma no yɛhu saa nsɛm yi ne yɛde ɛho bɛwura Nyame ne som no mu a na afei yɛatwerɛ yɛdin wɔ nkwa nwoma no mu na afei yɛanya kwan akɔ Nyankopɔn ne fie no ho ne yɛde yɛbɔne akyɛ yɛ na wei na ɛbɛma yɛanya ahema mu akɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ yɛpa wei nyinaa ho di a ahema no yɛnya ɛmfa ho papa a yɛyɛ ɛmfa ho deɛ ɛbɛyɛ na asase so yɛdi ani nkwa nwoma no mu a yɛnya ahema mu nkɔ ɛnɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne kyerɛkyerɛ a ɔde ma yɛabɔ ne tɔfa no ɛni na da biara yɛkaekae yɛn ho sɛ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɛsiane sɛ Nyame asoma ne nti ɔde nkwagyesɛm ɛna ɛde brɛ yɛn tie nsɛm no nyinaa na wantwe yɛn sɛ yɛyɛ mbra ne nkyɛn na mmom ɔtwe yɛn de yɛ ama Nyankopɔn sɛ yɛmbra Nyankopɔn ne nkyɛn na Nyankopɔn nankasa ɔnsiesie yɛn na ɔnyɛ yɛ yie na ɔma yɛn kwan ne yɛnya ahema mu da kyerɛ atemmuada ɛte sɛ woretie yɛn wɔ fie baabi a wɔ bi a woretie yɛn bi a wohwɛ yɛn wɔ TV so anaasɛ social media handles no ɛyɛ Agyenkwa TV official anaasɛ Ɔgyebea TV ɛhɔ na wohwɛ a ne yɛkaa wo sɛ afahyɛ na ɛdi ahotɔ ɛdi fa ahodie ɛdi ayaresa ɛbrɛ adasama no ɛno ne ɛgu so a yɛdi him ɛwɔ mu no ɛnɛ ɛyɛ na ɛtɔ so mmiɛnsa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ma yɛhu sɛ ɛnɛ ɛyɛ abaawɔ nanso ɔma yɛhu sɛ ɔhaw bi a yɛde ba Nyankopɔn ne fie obi a yɛnya ano yie to wɔ fie a papa di oniama na to mmirika na bra Nyankopɔn fie no ho na nso ahotɔ a yɛanya ne ha a yɛde ka nsɛm akyerɛ wo yi nso wanya wo deɛ na ɛnɛ ɛdi akyire ɔkyeɛ ani baabi a gye sɛ wode wo ho bɛwura asodwe tontonso mu na wotwe wo ho bɛn Nyankopɔn ne sumani no a waba no ɔno nko ara na ɔkyerɛ yɛ kwan a yɛde bɛnya ahema wantwe yɛn ama ne ho na mmom ɔtwe yɛn ama nkwagye ɛwɔ daakye atemmuada ɛda wo bibiara ase. Nous pensons les informations pour toute personne qui nous suit à la maison, sur la télé ou les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, tu suis Agyenkwa TV officiel. Bien-aimé, je suis en train de te dire que dans les derniers temps, l'Éternel a envoyé celui-là qui est le Messie, et son nom est Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Et il nous dit que quels que soient tes problèmes, quel que soit ton fardeau, quels que soient tes soucis, fais l'effort de venir. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre 2025 et nous sommes l'heure de la conférence. C'est la séance de la conférence que nous sommes. Aujourd'hui est le 3e jour. Bien-aimé, fais l'effort de venir
y participer et tu auras ta délivrance. Si tu quittes au niveau de ta Kouradi, tu prends un ticket allant à Accra, tu descendras à Essocia. Après, un taxi dit que tu t'en vas à Rabi et ils vont te recevoir. Et c'est pareil, si tu quittes aussi au niveau de Accra, tu prends un ticket sur Monkessim. Arrivé à Essocia, tu descends, tu empruntes un taxi, tu dis non que tu t'en vas à Rabi. Si tu veux appeler papa que tu es à la diaspora, je parle de l'Europe, je parle de l'Asie, l'Amérique et autres. Si tu veux l'appeler, tu tapes le plus 233, tu supprimes le premier 0, tu mets le 2, tu mets 77 12 63 08 et tu vas appeler. Son éminence, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo va te recevoir. Il n'y a pas d'intermédiaire, bien aimé, viens et tu contempleras la gloire et la grâce de l'Éternel. Merci. Merci. Dom we nkaebo kakra ya di ma yahu ochina dwumadie no se ne yedi kan ya ne ya fa chebre mu ne yawo yi ochina dwumadie no nya ne ti se Adekwa TV ebe yi live se na da bia da omuyi no sanso na Adom TV enso be fa program se live ti be biara wo hwe ye se wanya Adekwa TV na ochina hwa Adom TV ubanya ni nyina hwe. So, social media handles so dia ya bugwa ma Adekwa TV official ewo YouTube, Facebook, TikTok ni nyina sanso no Gibia TV nso ewo YouTube, Facebook na ni nyina wetimi ahwe ewo Georgina program say ye be ne ha no ebeba live ewo Adekwa TV na Adom TV ya da bi dia ras. Okay, go. Aja mazesa. Pede tu biwe yaba. Rabbi yakase. Oh yakase. Rabbi yakase. Rabbi bano. Oh yeah. Nyame Somafo. Oh yeah. Oh yeah. I'm too now. I want to Nyame Somafo. Oh yeah. Wrong. I want to win now. I want to Amen. Rabbi Kesi. Rabbi Oyekesi. Yeah, the guy. The better fan reason.
Fundraising no yɛ de akɔ ɔtena. Amen. Ɛno nti yɛbɛbɔ nɔɔma afɔre no. Ankɔ sapɔn. Sapɔn ɛbra ɔtoa do. Na bɔ nɔɔma afɔre na. Na mo ɔtena ana yɛbɛyɛ fundraising. Amen. Amen. Asubio. Rabbi Ekese. Rabbi Oyekese. That's all we are saying. You bar for it. You be bought for it. And the Abua Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Once I can the true media, I was so rabbi. Once can you do media? I was so rabbi. Oh my Ghana, any we are seeing now.